Sanibonani, welcome to podcast with Pepe Nyuka. Sise KZN eNewcastle whereby ibandla ithemba lokukhanya okusha li hoste khona inkonzo yake ephasika iPassover. Ngibonile nani ngihambile ngahamba ngabuza abazalwane sengiya kubantu abadala manje ngiyobuza kahle ngithemba lokukhanya okusha ukuthi lisukapi laqala nini lasukaphi liyapi futhi. Ya ngicela nihlale nami nizoyithola yonke into nizoyithola wonke ama service wonke wethemba lokukhanya okusha. Ngiyabonga and ningakhohlwa ukuthi ni subscribe and like and comment ni share please. Ngiyabonga. President ubaba uNkosi webandla lethemba lokukhanya okusha. Le bandla ke libe khona saphuma wonkonyana ngalezakhathi ngama-70s kuphela ko-70s saphuma wonkonyana sahlala ke baba uMkhize sahlala uthe ngokuvuka kwezinto ke nakhona kwakhona izinto ezisixakayo kubazalwane kwakhona abazalwane aba-against umfundisi wethu umtshana waze wavalelisa kwathothi-ke abalisolvi abaphathi abakhulu lodaba waze wavalelisa kubaba umtshali sathi nathi-ke asikwazi ukuhamba sishiye umfundisi wethu ahambe umfundisi wethu sasimshiye yena hhayi-ke sakhonza naye ukudodwa kwakhona abanye futhi abahlukunyezwayo njengathi khona endlunkulu kwaMkhize. Okay babuya-ke beza lakithi sakha-ke inkonzo sahlala sase sakha-ke igama lenkonzo ithemba lokukhanya okusha. Ukukhanya okusha kwafika nathi kwaMkhize ngoba becela lo gama igama lezulu balicela lo gama saba uthina ukukhanya okusha number 1 bona bawake ukukhanya okusha. Sahamba ngoba sizifika la ibandla sephamisa ukuthi kube umphathi walibandla ukuze kube manje-ke ngumphathi waleli bandla engilithanda kakhulu abafundisi abangihlonipha kakhulu nelibandla elingihlonipha kakhulu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi usasikholile-ke kuze kube manje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba uNkulunkulu maye ngakithi akekho umuntu ongamelana nathi. Ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi inkosi imbusise. Amen. Sanibonani, welcome to podcast with Pepe Nyuka. Ngihleli nomfowethu la. Uzosisho yena uzobulisa bese yazisho. Bese yazisho ukuthi nje kahle sizokwenzani la. Nokuthi le bandla leli yini igama la le bandla sizokwenzani la. Over to you mfethu. Sanibona babukeli emakhaya igama uThabiso kaNgcobo eMlazi okhoza ngaphansi kwe-branch eMlazi eMpumalanga ngaphansi kwaMfundisi uNgcobo. Njoba sila namhlanje siseNewcastle eNewcastle High sizogubha usuku lePhasika okuyinkonzo yethu namaKristu esenza njalo minyaka yonke ukuthi mangabe kufika lo suku lolu sigubhe usuku la khona uKristu wafa efela izono zethu waphinde wavuka ngosuku lesithathu. Okay mfethu, any word for youth yonke jikelele youth yeZion. Amazwi enganipha wona bafowethu ukuthi kuleliphasika leli lalonyaka angazi ukuthi singaphuma sonke sakhekile siphume sonke sithole imfundiso ezintsha siphume sonke uNkulunkulu ephila kuthina njoba nje ngesonto sizoginqa itshe angazi ukuthi nathi imithwalo esibhekene nayo njengabantu abasha kuningi esibhekene nakho emhlabeni njengabantu abasha imisebenzi ayikho kodwa singalilahli ukholo lwethu kube khona yabo nje ngesonto mangabe kuzoginqa nathi kube khona izinto ezosusa empilweni zethu ezimthwalo kodwa sizalwe kabusha sibe abantwana baNkulunkulu. Amen. Amen. Ngiyabonga mfethu. Ngiyambuza mayengene ukuthi ukukhulekele nini manje ke ngibona ukuthi mana ngayikhombi ninabantu abasha phezulu ikhali ikhombe phansi senebhala bese
zekhaya amusezwa la manje le okakhulumaza noma zelibali ngicela obela amanzi angasabuthi ucela amanzi alethwe yithi phela ngoba wena usekithi ngamusezwa la ngithanda igama lale nkonzo ithemba lokukhanya okusha Ngomile yamemeta intodzana kaThixo yamemeta ngelive elikhulu yathi ngomile umuntu lobekaka emanti umuntu lowakha lwandle lolungashi kodwa wakhala wathi ngomile umuntu lowakha imifula lengashi wathi ngomile umuntu lokhalo wakha yonke ihlobo yemanti umuntu lowakha tinyembeti wathi ngomile wena komela manti wena livi lenkosi omela umbuso kaThixo omela inkazimulo yasezulwini lehlanayo emhlabeni wathi ngomile bamukele uVinika ngoba benemconzi kuthi somele impilo yanguna phakade ngomile. Oh amen bazalwane ngibingelele nama follower ePepenyuka. Igama mina nguSiyawa kaMkhize okhonza ngaphansi kwethemba lokukhanya okusha umphathi wami eThekwini uNgcobo uRef JP. Engikuphethe la ngoba sekuyisona ke phela leso sikhathi leso ngoba enye inkonzo le ebalekile kumele siyifezile uma siphumile sila ngaphandle. Ngidlela nje ibeef rich futhi njengoba niyibonela nani namasaladi several colors mebesho ngesilungu. Inkonzo eyanamhlanje esengizwile isavutha and ilevel yayi phezulu kakhulu and angibona ukuthi ikhona enye inkonzo engaphindi imatche le level lese sihamba ngayo manje. Sesiwatholile ke namazwi ayisikhombisa sawalalela kusukela lapha ekuqaleni kwaze kwafika lapha egcineni. Ngithande kakhulu ke lapha mina uma indodana ekhala ithi yomile. Amen bazalwane. Lapho khona yayingomele noma yini yayingomela amanzi ayingomele
lokho abayiphuzisa kona uvinika kepha yayomele izwi thandeka kakhulu ke lapho ngoba phela bakhona labantu abomile abahambayo kodwa bengakwazi ukuthi bevuma ukuthi bomile so ngithi nje woza kwithemba lokukhanya okusha uzokuthola konke ukudla komphefumulo ukudla kwenyama amen. Sanibonani, igama lami nginguza Sembongwa Kamkhize ngiqhamuka ePietermaritzburg ibranch yeSambulo kwibandla lethemba lokukhanya okusha. Size lapha sisephasikeni ngokomthetho sizogubha umkhosi wephasika ke lapho ke sizobungaza usuku lwaJesu la esifela khona ezoneni esifela thina singabantwana bakhe. Okay, ngibonile ukuthi service iphelile iservice yamazwe esikhombisa ilipho ilizwi oluzwile la kuthinta kanjani? Ileli ethi baba bathethelela ngoba bakwazi abakwenzayo. Abanye abantu bengenza noma yini ukuze ubone ukuthi nawe ukuthi uzibonele wena. Kumele ukwazi ukuthi uthethelele ukwazi uqonda ukuthi yena lo muntu osuke into ayenza usuke ekutesta ukuthi uNkulunkulu wakho ungakanani kuwena. And uNkulunkulu wakho ukholwa kanjani uNkulunkulu so kuyitest yokuthi baba bathethelele nawe ubathethelele ngoba bayazi into basuke beyenza. Alright, mina igama lami uVusumuzi Sibongo sami kaMsibi, ngikhonza eDwaleni Church in Zion. Ngibonga uNkulunkulu ngokusigcina futhi ngokusiphephisa endleleni zonke. Ngasi ngaphindele emuva futhi siphephe sonke ngomusa wenkosi. Amen. Okay, ima usonta eDwaleni? Ya ngimsonta eDwaleni. Okay, la bathe ithemba lokukhanya okusha leli la. So uDwala nethemba lokukhanya okusha kuhamba kanjani? Kuhlangana kanjani? Ngicela ungichazele nje kanjani. Ukusho ukuthi i-branch eqhamuka from Amari Sport. Awu ngiyabonga mntaka baba. Imake one word from you mfethu. Any advice ephuma kuwe eyakuzayo nonke nje advice ungayinikuzayo nonke? Okay, advice enganika iZion ngizoyinika ukuthi uNkulunkulu azayiqinise iphili iZion ngoba ngiyazi mina ukuthi enkonzweni yeZion ngathandana ngathanda ukumuva kwayo umbuva kwayo ebhuti omdala ukukhombisa ukuthi iyaphila iZion. uNkulunkulu ayibusise adedise okubi. Amen. Amen. Ngiyabonga mfethu.